ababiraba n'ikigambwa ngo nkasha hamwe ndazihangwe banyakura kashawa kabakanwe mitwaro 50 hamwe na nesumu aha mukazo wabanaza kureba mu rwira hari imbara regional rifaro burijabera ngo umushuma nabwanyuma ba boda boda nukwe kubirukaho pichipicha yiba abantu bavuga ekabaremera bahiko muri save ya seru eyibaba kwatara bakatandika kubatereza imbaguta yatire muha koya abate batuka buri nako akubara ngo wa boda ngakutuseri ngakuwamba kujja ko buri cyuma kujja ko sente buri cyumu ecyamu yamba yahungiro wowe ni hariya umuntu kwanaza kutera yasanga naza kutera neiba atero wa rubazo no yanavuga ko bake wari anakana no zo moda nawe bena turari umushuma no muyayi na wari yaho ababija kuyambwa ho polisi bitecho busasi umumurvu wamanywa nka Felix yaferaho murastengere inareba murabya ababoda bamurabemba mu rukanze ko kunza kurura mbajyangu yanya kuro musizi umukazi yamunyakura akasaho bwe nico cyamwita so murasto umukazi yanaza kurebisha hirwaru babayiza musemeze umukazi bamutera akasaho ababoda biza bamwirikira kuba bashikaho mu kido umunako musaveya uwenyuma musumaguruka ho wayina kasaho agwa hanze wabiki agumiza amagenda atogo wafa nuwe yabayina kasaho yatoro mu isomero twamukuratayo rwamukwata oyemba hariya abatura bajemera polisi ahabwo kubaremeza gukora harben kakoza aho bagira ngo na landlord ayine motoka hamwe na za business zindi kandi byona ngo abyihiro mu bushuma ndibadensa polisi yantose neturekane tumu singwa nona afude wakira agenda zo mu kigo cya Abraham akuba bashuma kabo twakibenda mu cyanga polisi tabasa kugira ikiyagamba yahika hamwanya yo yatwara umubiro gwa Felix Mukabafu ahabwa TV West ndi Elias Artugusa.